Inshuti tubahaye ikaze mu makuru yacu aho tugiye kureba amakuru yasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko hano turi ku Ibano TV nk'uko bisanzwe, aho tugenda tureba ibinyamakuru byasohotse mu binyamakuru, ibirimo inkuru zirimo zivugwa cyane. Unyemerere rero twanzikire mu makuru arimo agaragara kuri izi nkuta ku binyamakuru byandika ndetse n'ibikoresha amashusho, ariko by'umwihariko tugiye kureba umwuka uri hagati y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi muri rusange. Ese ni iki kirimo kivugwa hagati y'iki gihugu n'ibindi bihugu? Ni iki kirimo kivugwa mu karere? Munyemerere ibyo byose tugiye kubirebera hamwe, hanyuma munyemerere turebe iri tangazo nyakubahwa Perezida Trump yashyize hanze. Ese iri tangazo ririmo iki? Ririmo riravuga iki? Umutwe w'iri tangazo umva kugira iragira riti: nyakubahwa Perezida Donald Trump yasinye itegeko rikumira Abarundi ndetse n'Abasomaliya n'abandi benshi mu gihugu cya Amerika. Iryo tangazo rikagira riti: Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize umukono ku itegeko rikumira abaturage bo mu gihugu birimo Uburundi kwinjira mu gihugu kubera impamvu z'umutekano. Ubwo bivuze ko abaturuka mu Burundi binjira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bateza insecurity cyangwa bateza umutekano muke mu gihugu. Ubwo rero bakaba bakumiriwe, hari abaturage bakumiriwe baturukaga mu gihugu cy'u Burundi binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Ayo makuru rero akaba agira ati: muri iri tegeko hagaragayemo ibihugu 12 byakumiriwe ndetse n'ibindi byagabanyirijwe ingendo z'abashaka kwinjira muri Amerika ku butaka bwa Amerika. Muri ibi bihugu 12 hari ibyagiye bigabanyirizwa ingendo ndetse habamo n'ibindi bikumirwa bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke uri muri ibi bihugu. Ugasanga rero abaturage bo muri ibi bihugu barava muri iki gihugu bajya muri Amerika, ariko ubutasi bukagaragaza ko bashobora guteza ikibazo cya insecurity muri Amerika. Hanyuma rero nyakubahwa Donald Trump akaba yasinye itegeko rikumira ibi bihugu 12 kugira ngo bibanze byisubireho, birebe ko byasubiza cyangwa se byashyira imbaraga mu kugira ngo abaturage babyo babone umutekano ndetse n'abantu ba diplomate babashe gukora akazi nk'uko bisanzwe. Ibihugu 12 rero, ibyo bihugu ni ibihe? Icya mbere ni Chad, icya kabiri ni Repubulika ya Congo Brazzaville, icya gatatu ni Guinea Equatoriale, igikurikiyeho ni Eritrea, ikindi ni Haiti, ikindi ni Iran, ikindi ni Libya, ikindi ni Somalia, ikindi ni Sudani ndetse na Yemen. Ibi ni ibihugu rero byakumiriwe, ni ibihugu abaturage babyo uyu munsi bakumiriwe kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iri tegeko rizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki 9 Kamena 2025, rigabanya kandi ingendo z'abashaka kwinjira muri Amerika baturutse muri ibyo bihugu twavuze, ndetse n'abazaturuka mu gihugu cy'u Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone na Togo ndetse na Venezuela. Abo nabo bagabanyirijwe ingendo zibemerera kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Donald Trump, Abigail Jackson, yavuze ko Perezida Donald Trump arimo gushyira mu bikorwa ibyo yemereye Abanyamerika, birimo kubarindira umutekano ndetse no gukumira abantu baturuka mu bindi bihugu bashobora guteza insecurity muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andi makuru tugiye kureba naho nyakubahwa Joseph Kabila Kabang wahoze ayobora igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko tubibona mu binyamakuru byandika, yakumiriwe mu itangazamakuru. Umva ko itangazo rivuga: Kongo yakumiriye Kabila mu itangazamakuru. Ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahawe itegeko ryo kutavuga kuri Joseph Kabila. Bivuze iki rero? Ngo ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahawe itegeko ryo kutavuga kuri Joseph Kabila, uwayoboye igihugu n'ishyaka rye rya PPRD. Bivuze yuko atemerewe cyangwa se nta kinyamakuru na kimwe cyo muri iki gihugu kigomba kuvuga kuri uyu mugabo cyangwa ngo kivuge ku ishyaka rye.
hanyuma ikinyamakuru cyarenga rero kuri ibi kikaba cyagira cyamuvugaho kigomba guhanwa kihanukiriye. Ibi rero ni ibyasohotse mu binyamakuru aho uyu mugabo yakumiriwe mu itangazamakuru rya leta. Ukibaza rero uti ese uyu mugabo akoresha ibinyamakuru bya leta, dore ko uyu munsi ari ahantu cyangwa se arimo akorera akazi mu gace kafashwe n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, akaba yaramaze kuziyungaho ku mugaragaro, akaba akorana nazo ku mugaragaro. Ubwo rero nibaza ukuntu leta irimo igira iti ibinyamakuru ntibyemerewe kumuvugaho. Mu yandi magambo ni ukwirinda ubukangurambaga cyangwa se ni ukwikanga ko abari muri leta bashobora kuba barema icyo twakwita nk'incengezamatwara se, cyangwa se nko kuba bashishikariza abaturage kuyoboka ibitekerezo by'uwahoze ari perezida wabo. Hanyuma rero nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba yavuze ati ibinyamakuru byose ari ibyandika ndetse n'ibitangazamakuru ibikoresha amashusho, nta kinyamakuru na kimwe cyemerewe kuba cyamuvugaho cyangwa se ngo kivuge ku ishyaka rye. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagiye hari uruntu, hagiye hari utuntu n'utundi, hagiye hari bombori mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ikigiye kugenda kireberwaho naho uyu munsi isi yose ihanze amaso, ese gahunda ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda byo gusinya inzira y'amahoro mu karere, ese ibi bintu bizagerwaho, ibi bintu bizakorwa cyangwa se bizahera mu nyandiko? Munyemere duhanga amaso rero ibirimo bibera mu karere, ariko by'umwihariko turakomeza kugenda tubagezaho amakuru utuntu